Lau Afioga le Sualauvi sui tofia. Lau Afioga le tamatai palemia ma lau kapeneta. Whapea sui minsta. Lau Afioga le whamisinosili ma le masenga o le whamisinonga. Lau Afioga le whonwhetalai ma sui Mamalu o le palemene. Le paia o le au whaingaluenga tutofia le atua. Sui o Malo mai fafo. Whaafonga Samoa mai ona atu lulunga se o atu i ona papa tu loto. O pa ia a wātama ma o lātou ainga. Ainga ma lātou tama. Tu mua mapule i tu au ma lātou. Ainga i le tai ma le waa o fonti. Whātalo whātufoi i le whaafonga tāpo i mai a le whainga Malo a tutuila ma manua. I le afio le fionga i le kovansili, le kovana lutena, ma le tāwhatolu o le whainga Malo a Amerika Samoa. O pa ia wāsua ma le waifanua, fō mai tūlangi, sa ole ma le launiu sa e lua, whapea le la au nā motasi. A whiwhio whatui, tō le whale ula,
ma upu i le manua tele. E o whalofa atu i le paia ma le malu maulunga o Samoa le atunu pele. O loo whaafafonga tapo i mai, i le ngata i Samoa nei, ai whaapea atunu o i mamao. Malo le wholau manuia, whaapetai le whaatotoa. O tala leo malie, malongo i matango fie lo tātou taunu manu ia mai i le aso Kerisimasi o le nei tausanga. O le nei wa atoa le lua afe lua sulma le tasi tausanga o le whaataunu ina o le Vaaleto'a le au perfeta ina ua finangalo le atua e fio mai i le nei le rolangi. O ia lava o le lokou na afio mai ala ia Yesu Keriso e mau whaatasi ma ona tangata. Nsoifua mai ai le tupu o tupu, ma le lii o lii, i le whale o manu i petele ema. O ia o le mamalu ato o toa o le atua, o le ulu matua o mea uma, o le perenise o le langi. O le viinga lea i mea au pito alunga, ma le file mu o mai i le larolangi. I le mawai le nganga whaafitai i le atua pule awa. O au lea wa tuta fia fia i whanua le tātou wholaunga sa tau pale ma le la. Ato e tepa i le tātou whainga malanga talumai anuari o le neitau sanga. Tātou te maofa i le tele o lona alofa tu noa i si o tātou atu nuu ma o tātou tangata. Au ai e le tangata o ia manatu mai ai. Ma le atali o le tangata o ia asiasi mai ai. Se aso tātou li lei o mafuai le nei alofa ina atele. Sa moae, o le tātou ola o nao se puao e aliri mai se tu aso o na maulea. Peitai, o le atua o tātou tāpua i ai, a whaamai ai lo tātou o tunuu. E whaamaoni lo na alofa tu noa, e o i le whaamavau. O le mea lea, i e lea unoa, o na tu ina atu ai le whaafetai ma le vi inga i a te ia. E sula ai lo na alofa, a wā o ia, o lo wha ton wholau i le tātou wholaunga. E momoli lau whaafetai taitai o e kālesia, whaapea lau whaingaluenga tutofi le atua, o lo tala whaauto i le atunu atoa. O lo utou ele i le atua i le ao ma le pō, e ala i lo utou alo whaiva, whaosi taulanga. Wa e Malo ai le whaatama soale inga Samoa, whaapea malana whainga Malo i le nei tausanga. O le ale langi soifua o le nei mau. A lea o lo whalau pea le tunuu, i le laula i o manu, ma le whanao lo na file mo. Whaaftai le moli tālu sanga. Wha Malo le no manu. Lau Afioga i le tamaitai palemia ma lau ka peneta. O te wha Malo atu i lo outou tula i mai le foe. Wha tautai le sao Samoa i le paia inga lona sefuruma le fitu le nei le palemene. O te wha Malo atu foi i lau Afioga fia me na omi mata afa. I le vea i o lau Afioga maulua i palemia tamaitai o le Malo tu tasi o Samoa. E o i fatia waru i mata upu na tula i mai i upu whai o Malo. A o lea watea tai sou ma watongo malama a waile tula fo ina o le tātua tunu e le atua. Ia tulu i mai langi ilo o tauso i fua lau le lei. Ai meise le poto ma le whaalinga mai le nofo ali o le alofa tunoa. E taita i aile sao Samoa i le manuia
Vaaleto'a filemu. Ia whaamanuia le atua I lo outou tula I mai. Lau Afioga I le fonfatalai ma sui Mamalu o le palemene o Samoa. Whaamalo le soa. Whaafetai le pale I le lipoina o pawhai o Malo. O whese inga I o outou tununga whaavaenga wha o pawhai. E tutupo I pēr matangi I li o waa. Ma e iaso e wholau ai I le malu. Ma aso foi e taili e le matangitonga. Ulu I tau ia o le soifuanga e whenga I pēr ma so o staitai. Ao lau tatalo e taitaina le nganga pa I o le atua la o tau whātou whala inga. Ma ia fusi pēr I whau o Malo. Ai lau tua I le alofa ma le whawha mangalo ai. Wa o le finangalo le nao Yesu Keriso le pepe o le Kerisimasi. E manuia ai foi Samoa ma lona Malo. Ia whaamanuia le atua ia outou Afioga. E moli atu foi le whaamalo I le Afioga I le whaamisinosili ma li ima tamaitai o le whaamisinonga ma malu o Samoa. Whaafetai le ngā lulue ma le tautua atunu. Ia tūtau mua ma whaamanuia le atua I la outou ngā luenga ma lo outou alo whaiva. A wale sa ilinga o le mea moni ma le ameo tonu mo le manuia ma le file mua o le atunu. Whaamalo le tai, whaafetai le taputapuai I lo tātou atunu o peleina. E a fua mai lava I le sauwha inga Mamalu ali ima whaipule. Sa ao ma aunga whaapae. O whaletua ma tausi. O au lumba ma le malosi o nuu. Ai meise o matua tausi ma o sina sina o le atunu. Whaapea na ialo ma whanau. O ngā ruenga sa autou whaisao ai. I tau mwhainga umma le malo ma tātou paanga. O le atina e manuia. O le puipuinga ma le saunga le mo. O le soifua tāpuai. Ma le nofo whealawhani o whioanga ma la alawhanga I le neitau sanga atoa. E le aise wala o awaoa I le silawhanga a le atua. E le whaangaruina fōi tupu mai e. Whaapea a inga ma whanau pele. O lo papa au I atunu I whafo. O lo whaau pea o nā lolofa mai o tātou a inga I Samoa nei. Whaafetai tele mo lo outou sao, mo lo outou wanga lelei. E moli atu fōi le whaafetai I le sao tā ua o tātou paanga mai atunu I whafo. Ai meise o matanga luenga, ma whaalapo o tonga le Malo. Whaalapo o tonga Tuimalealiifano, kampani ma pisinisi, ma le au whai ati na ese. Mo au nanga whaipea I le Malo ma le atunu. Wha Malo le tautua ma lo tonu. O lo tātou whenga I pēa ma le vaitau whaingata le COVID-19 ma le iwa. O ia iso se tafa o le lalurangi. Le a fōi o I Samoa nei. O sautua fia fōi a fianga o le tātou soifuanga wha le tangata I nei ona pō. Ona o le ano ai, o whaafatiata mai, o a whetuleni whaatasi mai. O ia whaingata ma whaafita auli, e ona mawhai, ona whaavai ai lo tātou whaatuatua, pe ana lea se anoa, le alofa tu noa o le atua soifua, o lo tātou malu ai. O te manatua ai, whaamalo si au ma upu whaalotu tele, ale perfeta o sapakuka, I lana tusi I lona mata au po e tolu, fwai upu e sfulma le fitu, le sfulma le malu e whapea. E o ilava ina le funga mai le mati, e le fo ini fua I vine, e umale le fua o le olive, e le tupu mai fo ini me ai I le whanua.
whaumatia le lafu mamoe i le lotoa. E le ai fo ni povi i le whale povi. Ai peitai au, o te oli lava i le li, o te fia lava i le atua o lo whaolotanga. Samoae, po alava whaingata maru i tau tātou te whawhea ngai. Ia tū maupea lo tātou oli i le li, ma le fia i le atua, o ia o le tātou whaolotanga. Aone i mate lo tātou wha moe i a te ia, a wā o le upu moni, na te le tu lafo ina i tātou. E ui le whasoa ina o le tātou wholaunga i whitae o mai. E tū maupea lo nā lofa tū noa mo i tātou. Ia vea le aso Kerisimasi o le netau sanga, wha manatu ia te i tātou. E leo se tātou nu tū maule nei. O wa mae ona tā pena i le atua, le nu moni mo i tātou i le langi. O wa fo ina fua mo so se tasi, e tau tino ma tali tonu o Yesu Keriso, o le upu o le atua na le utino tangata. Le mafuanga lea, na o lioli aile au angelu uma, ma fai pesenga e vi aile tama na valo ia, ma wa fio mai, e whaola le lalulangi. Ia tausia ma leo ina e awalofa o le atua se o tātou atunu. Mai tātou uma, manai o tātou ainga sa mo nei, ma atunu e mamau, i le nei vai taupa ia o le Kerisimasi. Ia tātou maua whaatasi le alofa ma le file mo Yesu Keriso, no tātou lii mo le tātou whaono. Ia manuia tele le Kerisimasi. Soifua. Oh
greet you all in the name of our Lord Jesus Christ on this joyous day, commemoration of his birth. Let us glorify our Almighty God and return thanks to him, because Christmas is indeed a euphoric occasion and testament of his grace for us all, in which more than 2021 years ago, the world witnessed the historical fulfillment of the prophecies of the coming of our Savior to the world as a man who was God himself to live with his people. He is the Word, the King of Kings and the Lord of Lords, born to Virgin Mary in Bethlehem. He is Jesus Christ, the glory of God, the firstborn of all creation, and the Prince of the heavens. To God be the glory and peace on earth. Our journey this year was indeed a challenge to our faith, values, and principles as individuals, as well as a society. Despite the undulating tides of uncertainty and impacts on our environment, economy, and social fabric of our country, we have risen above all that, and a new dawn has emerged, reaffirming God's grace upon Samoa, and we are forever grateful. In this connection, I acknowledge the role of our churches and our faith-based institutions in Samoa and overseas. Thank you for continuing to uplift our nation, our leaders and our people in prayer, fasting and supplication before the Lord. I firmly believe that your leadership in seeking divine guidance have sustained Samoa's status as a nation of peace. I thank the Honourable Prime Minister and Cabinet in taking up the gauntlet for leadership as the newly appointed government for this 17th parliamentary term. Nothing is impossible with God when we trust and worship him in truth and spirit. I congratulate the Honourable Prime Minister Afioga Naomi Mataafa for the historical achievement as the first female Prime Minister of Samoa. May God's wisdom be upon you as you lead and guide Samoa into the future. I acknowledge the Honourable Speaker of the House and members of Parliament. Throughout history, we have learned to navigate our way through tempestuous seas to reach our calm and peaceful destinies. We have weathered the political conundrum as a result of the general elections in April and have set our sights on smoother sailing in the future. It is my prayer that the love of God continues to be your shield and flagship of your tenure in office, and that you will seek and pursue the best for Samoa and our people. I thank His Honour, the Chief Justice, and the Justices of the courts for their perseverance to uphold the integrity, independence, and dignity of the judiciary. May the wisdom of our Lord continue to guide you in your work. I pay tribute to the invaluable role and contribution of the councils of chiefs and orators, the women's committees, the youth, and all the people of Samoa. Your collective efforts to accomplish economic resilience and sustainability, a healthy nation, and to uphold peace and harmony through our Christian and cultural values are essential and critically important to implementing government's development and future plans for the welfare of our country. I also thank our development partners and agencies for their magnanimity in supporting Samoa in its efforts to address
the needs of our people. Despite our journey in the midst of these unprecedented times, and especially the impacts of the COVID-19 pandemic and of climate change, among other challenges, we as a Christian nation shall always be spiritually comforted, as reflected in the testament of the prophet Habakkuk in chapter 3, verses 17 and 18, which reads, "While the fig trees may not bear figs, and although there may be no grapes on the vines, and the fields have become barren, while there may be no sheep in the pens, no cattle in the barns, but I will still be glad in the Lord. I will continue to rejoice in God, my salvation." Let us revel in humility and remain faithful to our Lord in all circumstances, in both good and bad times. He will never leave nor forsake us. He is true to his promises. That is why the Word of God became flesh and brought salvation, peace and joy to the world through Jesus Christ, God's Christmas gift for us all. May the Lord bless and keep us all. May he cause his face to shine upon us, and may his peace be upon our country and the world on this Christmas day and forevermore. Merry Christmas and a Happy New Year, Samoa. God bless you all. Soifua.